Ghana adishimama nosia ebo empenu dakro sabrei abwa akoko wapre no dabre no wo akyerebe no eso abo enwumere nosia yamadehye ni munyina adwo amamo akwaba akwan soroko so de ba mansan agiatumo kasafidie Ahenkan 93.3 FM so kasafidie butu amai konko Ghana mu a na eye apoema ntamu achem aboabo maame akua flakoma batampa studio na yesi enkonyan ensam odua central da Roma wako TV ba na afo apoani ato ensam no doso eche wotwe wunwi na mom dedi Kasiebo makotre no ebi ene se Ghana man panyin na nado danko akufadu kyeremu se wohia yade bi ehu pa na tete asumdwie die ntia wakaza adesimama edimu nkyeremu enam yasi mani company biswatu wa mani tasi Kakum National Park so mu kwakotu fo magudio so mu kwaje omode ben ho na mpanifo akasafa na wamanya samuo soso no owura wono ana yamra sebedware di ma de so mu asen central onimanyafo Kennedy onyene Japan akora kyeremu se showdown no ha amanfo hwe ni mu kwan na reloaded bi be koso a enya asem ketoa FDA fuanso ede kwakwabansa mama Ghana fuasa bra ye pinche bronya no ice clear na sanso na brahusam eno esiye ewo akroso asaman kase kwantempon eso enra eda nam so ama akra binom atwere no de kofa ba ye enyina no de tofa bomuo ekura yen eda yapono so yede mu nkyeremu ebesom wo ukopiemu ewo esem electoral area ehwanso assembly mabato na ebeboba no owura bi yese akoa no wendi first ya de bekeswa adesimama samwei ene afufra bi ene kan wagu apono eso a esamtrafo de ayire yekuntan se yeso yemetosem baba mu nkyeremu emfa emawo yede akyire asida ade emanwumaku a wonem so ehye aboy osika fam sanse do afudua pa ene ye piano na ekwacha dia so afa di sika na yonti time ya ba center for so mukuro mu nsam atade afa fam de boy chidom na sa atade omukura no eye dia aboa emu apomden SCP tabresem yebinya to boase akyekirem na afei abusia ene ECG fonso de nkra na mebre sefatam ye de sa amade boy nya beba besom wan Kasiebo mu di achi wo Facebook ni YouTube search Ahenkan 93.3 FM ni ya capital letters atwoya kase oduru wonu mu ahwegum ya bekenkan ede amount SMS so 0533898915 0533898915 Akenkan for wote yanka ene numre ayeme afia ampofowa mene original adwen pa hene Kofi Mensa dwene papa na papa endi wanimukan afe adeshimama pe takra akoko die ni bi me pa cho me mfadua be wo wasum aprawo na fa yi wasum mu na fe edi akunya na ye fa nsem no emowura mu emfa emawo mo piafo ye nsem na se ede amawa na ene Ghana mampanyini his excellency nana adodankwa ekufu ado akora wakopiam ewo bi manso a nyina no okwakwadi nkomo se de be ya wa mai konko Ghana ne abibiman betumi afa ne ntoma pa enso afira na sa dwumadi akora kwakopia ase no ochese wei eye nhyiamudi adwumadi a etoso maako eye dunsia eno eye Paris Peace Forum eno na ekoso na no na Ghana mampany na nadodankwa akufada akora su kopiemu ewo ase eno etota ewo eya kosibro ni hwentia akromo France enu okoya ya mana kasamusa akora pono minimu kakra na nsema wodwa so woka sade be ya abibiman ene oman konko Ghana betime tumpon hwe bi gu oni entiew na nadodankwa akufada akora so kasamu no otrem sai wada mpanfo ase ni akonya tatata omde amanen wonfa akonya isuai na sade da bibifo de ya tayo no lala yansere bibi kakra fa firi abrofo sanse ede tue mu tene betre ya pekura mpa ya dan wo mo yene ne yase ya boy ho safo hene se we are free forever
na so sisi ababe yadru ne de ayese we are in kwasum forever o enti ene anya asam ketwa Ghana mapena na dankwa kufado ekasa no kyerem se wo sere pa se wiase nyina man wodua sabi omo enso etumpon na omabo omoman amoman ekọ nanim no ewoso omo nyina twa omani no mdo omani ekyeremu ewa bibiman enso so emutitiru ene abibire atoye eman musanse obi esu naniwa ubepiem wa Ghana hanum ayeso ye wo eye abibire atoye eman mu eti na waso mdo omani kyere anum pa no hwe no mbeboa yen wose ehu behia se ye nyina no ebeye yasodie kase se ebeboa na ohia buburu a edokoro abibiman titiru no yebetimi enso etu ase ne sayos into sra eye European countries no ene eye Asia fo ne se wo mu de eja sika bon wo mutene pampan pa ye de ne kwaso so de aso mo ho ema setam etu asra mo fo mo metwitwi Ghana fo kakra na je aso sika no pampan bi mo ye ho mo ye ho ni aso ye fa bi enso toto no ma se de be Ghana betimi enso akonanim ene abibiman ahodo enkaye no akora kyeremu sai se wiase ai we onko awudi a sabi onko na oyam kan wa okoja onan enu enti no se abrofo no anase wonu mo wo eye European countries ni Asia continent no so no wo mo yomadwe se o omo de amko na sika no mba enjoy a wo mo so mba enjoy ya bire bi bedru no wo behia ye ne so eye abibiman ade hia no so emoa empepe kura no mabi wonu mo dan yen ya mfa nko mu nya bi ente woso muso fasa akonya no so na mwa kakra muso betimi dia boa ye no omuso timi boa ne so yetimi eboa ho so ne epija ne yeso mputunwuma no yeso yensa timi eka ye kyefa na no atimi aboa kyeresa ampa wiase nyina ate ho ase wiase nyina dodo ye ho wiase nyina prinka bom wiase nyina boa ma asumdie akonanim wase wohia sabi empraduasa sa edokoro wa wutimi de ekekansamfu bitimi bufuo bi kura timi be hyamu ma timi ye nneoma bebra wo kura wani ema ho so afia wani beba ho so no wasa nneoma bebre ti eyade se wohia etimi ma asumdwie enso ehutimi ye den ewo man ahoduo mu enu ti na ogusu a wo sere se ommoa na ohia bubura edokoro eye bibiman no ye betimi so ahye na yetu eye ase. Multiplicity of the issues confronting us also require a multiplicity of responses. But at the heart of all of those responses is a very simple, ancient issue. Money doesn't change from century to century, from generation to generation. Access to capital and to money. And I think that a lot of our energies, what we're looking at is how we can frame a new arrangement where the institutions, the multilateral institutions, like the bank, like the fund, can play in the process of mobilizing the greater resources that the world needs for its development. It's an easy thing to say, but a difficult thing to do. But it is important also that alongside the changes that have to be made is a change in mindset. Is it necessary for prosperity in Europe and in the West, parts of Asia, to be predicated on poverty in the rest of the world, in Africa and other parts? Are the two necessary to live side by side? Is it possible that we can contemplate a world whereby all of us can live together on this planet in relative comfort? Ahenkan Adishmama eni awoti ye eye Ghana yen mampanyini His Excellency Nana Adodankwa Ekufu Ado Akrako Piemu ewo France mamu Paris Peace Forum ase ana choso kwa ya odi nsem we nyina kwato eye edwa Jenkwa ya ni ewe numredo nsia Akan Kasiebo no emunkrata Every Minerals Commission aba Eni ya Ghana hasa foma gudie ni mpempradi ya shafom nyina dankwa we num commission we da mabem esiomsi na enkrata no ababonte asempo edaso ene se mining company bi edwo mani akire Kakum National Park se wo mo pe ho kwa ebretuo nim akwa akotu foma gudie wo ho na krata no mu nsem enie Minerals Commission enya nenteye ehuru enioma bi enenam abafo ntentan kase no so kire se civil society organizations bi wo krom ha kasetia wa abafo ntentan kase no so ye dede se ekuwa bi
aya dwumaku a wonom edi mane ho kasubom ayo madwensa wo munya kakum national park ya no ewo fifi mantamu a won be ko hodo mo akwakotu godu se diamond nso a se bauxite o se de be om de koyom be ye wo honti wonom enya be kwa kotutu fom wo hodom na o ma hwede ye hya asase ase na aya minerals commission nam krata su oba mane echem se nyamianum nukurani civil society organizations wonom ekasa nsem we no wonom ade enkrata ne hu nyoma nyina da ba kire se sa company ni di ade high street limited na sa high street limited no so sunu kura kiremu se sa company mining company no ade enkrata sam ni ade nyina da kwa kotumbo minerals commission license so munya license ni se ehwi omudi omani kirem ewo kakum national park na wo makwa kotu fam ahwehwe agudie ewo ho anu ntinsemu a civil society organizations kanti en wonom tro sankrata kiremu a wonom ka ade a kire CSO sunu sa emprempre ya ye kasai minerals commission fo omonje high street limited entumo na nyamianum nukurani omo tworo nkrata bai se wo munya kakum national park kwa ibreto ni mu wo fifi mantamu a enkom be kwa kohwehwe godu omekwa kohwehwe so mbenya pempena de bi godum agya wonum atu na nyamianum nukurani omo tworo nkrata ne ba ya pe minerals commission for so gina asontenten ehwehwe mu keka nyomasiani a ehunu se enya dia se babua no nti sa application mu di tumo sa opena nkankofo we epese wo mbekọ eye na kakum national park wakwa di sa adwuma no enya dia se wo mamom hu tumi nti ene ye kasa kura no application no kura no wo ma delete from nkrata mu a minerals commission ema wo mo ho kwan esa anu nti wo mo se omo nam krata so aka kire Ghana ni babia titu ene oshuboku ahudro asodi krom ha kasetia se dabi national kakum national park yemfa ma obia nkonko tutu fom bia no omo card ga kire sa civil society organizations ni nyina da se nyamianum nukurani sani omano aya dendenden omo kasa no sanso na minerals commission for so ehunu se enya gina ye papa wo so omo pene so enti ye kasai satri mu poni nyina da wama broskoto atu baby nti sa kwate si yase kakum national park ya kwa kotu afoma gudie ye ni ekotu gold ya kwa ye de ben ya ebosremuka ewodo huradansam wamo no mo nam kwanchan enchemu ekeka omasem na minerals commission for emma wonu mutumi krata ebusia krata ye baye chief executive officer CEO Edema Minerals Commission Ora Martin kwaku ayisi ono enanensa ehya se na nkratai efrin krampumpuni mantamu ho ena aba na senia nkofo keka ya ehu asema ba ma minerals commission for kura ba be ya no nam so executive director Edema Nature and Development Foundation Dr. Mustafa Sedu ono so dia ba betu dwa ya wo ba ma ne echem se obi betna se nya trimupo bi se wonya kakum national park ya obekwa kotu fo magudie kura ye evil thinking eya dwom boni adwin fi papa se dia benti na kakum national park ho no Sankwafuo kwa bo mani akwa humo enkwafuo kwa tourism site kra tourist site ya chese ukopia mu asoya wonom anahwe ensrahwe nsam so a tourism for no mafasa biaye world cup pa ya na nse kroma koye nsiesie ni ade ehwa se enkwafuo firi chichi ni bencha ya baba canopy walk ne hwan ya keke ka onyina enya kakum national park ne wo enti se ba utrim se wo kotu fo magudie wo kwa akoya galamse o se wo pe ekwa papa so kura nya tumi krata de akotu agudie okra no na wo nipa no sebe wadwen da nkubem Dr. Mustafa Sedu etwane semso no se enya no wanwan so kire se sa eka ne sen enkofo ye omenya na ntu agina so a enti wo mo gidi omo pa kakum national park akwakotu agudie wo ho no
enya wo moa yase asamba busam na wo munsunsun aduadua ma hunu se mining in forest reserves say ye kwakwa ye bretu ahudro mu ho na yakọ akwakọ tu fom agudie no environmental protection for the emrebia ba ya samra no omo kire se wo pese wo tu agudie wo kwa bretu mu a wonam samra no so mema kwan em wo kwa akotu eno ye airline bi omo de ba 2464 sa airline no ninti ana nkwafo no nso agina so chen ya chese wo mo mani abrese baifo epe Ekakum National Park akwakotu efoma agudie kotu agudie wo ho no anunti asamo ba yembusa ase na sa airline ko mampase a anase nka amba anshe nkwafo nkuran se obetimi akokwa ebretom akwakotu agudie enka nkwafo ebetimi aso ma bemben sa se Ekakum National Park wo mode wo momrante sem ko o se dabi anunti wo se nyame anum no kurani say keka kose dia ene na Ghana e kwa ebretu ahudru ebo oman no ho ban no eni bambo sapa sa kwa ebretu ahudru a ewo krom ha sei no ya ka green forest green stand for rich hwan na ewo Ghana flag ni mo ya de boy ho asafo he si ya de forest no si atimi ya airline so wo pese wo kotu agudie wo kwa ebretu me be ma kwan dia na chese ya kwa ebretu wo kuro mu ase no wo muni ano kwa ebretu no ye nipa nko oni ano enko ye nipa nko oni aso oni nsa no de aba obi chese kwa ebretu no ada ho no mu a chese obi abetimi ani bibia anunti se yakwa ebretu ye ntimi mba ho band ye wo se emu obrampa Dr. Mustafa Sedu ni kura mu adi tudwa yan wo chom se ni nyina emu no nsam ye akokɔkɔso ni nkɔfo ye wo mani afetwiro mo ho ekɔ Ekakum National Park akwakotu agudie ni de keka ho nyina achi no aban no ababonten kire se enye no kura dia na ne oye. It's very worrying because this application by the company is grounded under a new regulation that was passed in November last year. It's called Environmental Protection Mining and Forest Reserve Regulations, LI 2462, that allows mining in all forest reserves with few exceptions. So it just tells you that forest reserves in this country, including the Ekakum National Park, can be put under mining. And so we are not surprised that a company has actually applied for that. The audacity, like you put it, or to even think about applying for a mining lease in the Ekakum National Park is worrying. It just tells you that there is no forest reserve in this country that is protected from mining. Every forest reserve is a candidate mining site under this new regulation. Government to reconsider this law, amend it or repeal it totally. I think we have enough land outside forest reserves where we can mine. Nipa wutini nkai wa executive director Edema Nature and Development Foundation, Dr. Mustafa Sedu. Auntie, I'm going to go to former good year be. Ekakum National Park. Instead of be a hono. Aye. So a man who say we are kusubi or your many tirano. Sika wongram. Sika de wongram tino. Is that there's somebody tirano quiet? Quiet be as you go. Aye. Hey. And baby had a big trees you grass or I know me sir. Is your mouth for the about time? Evradia. Hey. Won't. Tama for the proposal. Aye. See I'm far more no mungo to. Mungo to. Oh, somebody on me that's a broma mo cross. Aye. Oh my idea. Hey. Oh my idea. Now Ekakum National Park. I think I'm the mom. Nanti ye bedwiri canopy na omko nante so. So mo pe baby, say bi anya ho. Da na ni otu ne ye kasa canopy work wo nyina gold wa. Se ye bedwiri agu no matu gold. Because adu wenso ye so mtimi di kwase na afi asase ne sensen ho. Yes. Wonnam so ron man at zim. Ade ese galamse. Ya hono asase na sia.
canopy walk ne way ubetom one time onu mo ngro sinsen ho anu sinsen o asase no so sinsen ho oh right ai Ghana pa di o ma we bitebe enye yi ai adi ba ti bi ani asam foforo wote so panu akoma du wim nyankwala ansam o oh wait akakuo bi ahunu eno ma fa ho sema ma ye de no phone obeti yeso obi wo mo otumi krata ye nyaga so otumi krata nso asa o ka ho hwie oh otumi krata obende am se community mine yes ensan ye asa na yenje ni se ya chesi mo ye de mbe ye bia kokwa ansomo godi mutu ye eye neba obuase mutu ye eye neba obuase ne kora ho no kohwe de waye Matimi afanya hwe. Nua matwa. Kohwe kuro. Yan chiri heye. Diamond City. Ene kosi. Akwatia. Wose Nyankopon wose da chie nyina to table so. Ghana fo ankasa na wose da boye ma. Adwuma woye ho. Because me hwe Africa no ma minim amanya metimi aka se emfaso anase niema pa obo ade de atwom se Ghana dien. Dien. Komo dien sa. Ba on so abetena so. Aka fe ba ko pro sorry ai no ma fa ma de ma wuzu obedo no akunya wie mungu so bi trans wa no mu wiye debi ti mo no so trans kakra okwa no ma fa ma de wai mungu wo betena se na maka ne kasi ya kira ma san radi nya go po hu ye mo boy ye to anwumre no sia Akan Kasiebo no so na yakoyanim eden pa na so ya fe ya se ne anwenwen saa no akire bebo mu mehuru yenkoyanim na ya bawura mu omra eye amanyosamu opanyina na wo hwerim se atuan ne asi anyina mo MPP amanyokuo di mu behye no mo na konya na ko tu franka dia mo ewo obubu obosom ne de toso enna fipinu ane aduonu miensa opanyini etam eye asam kase bi to ne woso na nya asam keto aga na agi ba bia woye na adwi so ba mankofo bi show down na zura ni ba ne woso no wanye heli up sa wono ne ye fast ebi mu ye heli up o mayi afa no kon de koda da asin central na shebe dwani won manyafo Kennedy ohina Japan akura kire mu se entwodi a wodi ye no wade atum na so je wade atum no wanya suahunu bebre wom enkrofo madua mo se o wate akoda ya wiewie no ha wate mo se mo de montena ho pa na palogo no wo oboaboa ne ho mo besa na kasiem na mo hwa de amapiri ho asizendram na shebedwani eboaboa doma no ewo nkabupuri mantamu ana no eye memenda no anwumre na nya asam ketoa pa ni kwhwai na ni nyina mu ano no ochem se odi aseda ade ma adehye no munya ne mugidie na wonom ebo na chidom ehwe se ombe yo mafam die bi omo nkwa ebi de omo kra ebi de omo sika ebi de omo nim die de ta na chi se de be yakobetu franka de ama MPP amanyokuo no nanso bema beye bi wa me ni nyina omo ye omo fam die bi a nanso mpanfo tem se de ade wono ne wodie sabi kafracho enye de komode no enu ntino atwani asi anyene chem se Kennedy akompre ko Japan nya ni miranie ne time ne nso ye etiaja onkotene kire kakra ne bra so mo abeto ne nsa wo mo nsa de afre no Kennedy akompre ko Japan so maka wate wado bibia no obo anase na mom wado mase awie no ka kire mo se aduma no de den wo hono pa mo ntenna obia nkoso anya aduma de no mo fa mpa ebonta na chi no odidi ye se na ni suade hunu ese obeye MPP amanyokuo franka atuni na wato so be mampanyini wa Ghana hanom no sa ni suade hunu no ontonkyeren okura mutawe odidi ye se sa wo kunwe ya okoye na yakopa asa kunwe so amana rishemu amana ndaso akase se we da tehene enti sa da tehene no eye bebam ayire so akura chakura no eye mfie miensa mfie na yachi odidi ye se kwasa so beba biem no asa be kuku ni biem na sa akọ ne de oba de a eye nkunimdie no de nam wachezi show down no ombe branding foforo mkoya rebranding no mo de aba na no no de ochese mu gamu
Yakopon ya doma omo hwe nanim akire so 20 no yes 2028 ohun 2028 wote so sabetwiri tibiem Ghana for ntwan munum so atwa ope na Canada akompre kwa Japan hi oso wona ye kura. You know, I have big dreams. I want all of you to be cheerful because the Bible says man shall not live by bread alone. So without politics, I assure you, we will succeed. So we should have hope that when one door closes, the other is open. So let's keep hope alive. Let's keep faith alive that the next 3-4 years, we will give them another showdown. You give them another showdown. Now showdown one of the man no the man no. Mami Evia. Sa showdown we one of the man in yonko. Ya kan you onu mom ni amani showdown. Sa. O see omba ma showdown. Yes, you give them another showdown. Ado omo obi showdown. Na ye mi nwanwan. Na showdown brofo no isi asechire ne sen. Kwasa asechire na go ebebre yantiasie. Showdown no I Dr. Baumia na amani showdown. Sa Baumia mom na ma Kennedy bo showdown. So ga so be mom showdown. She said obedi first anambwa. Sa. Anaso be na tenani so. Tisi ya una ati wani so. Se bia emma dodo na nka bia ye kan se Dr. Baumia benya no. Na na opese wo kire se obema so ahwan. Ebi o ma so hwan ye nso so. Se bi mu project say 70% ne de aka ho. Anu so. Nte mu nche mu ye bebre. Baba do di nkunim dia wona ye man showdown. Enso dia wadi nkunim dia wo mom ni ama showdown. No da ho nan. Another showdown no. Ti anu so kire se ebi o sa de bro fufuro beba. Okay. Ebi o de bro fufuro beba. Show up. Show me do. As you man show me do. What man show down? What does you mean? I get 12 now go show. Well man show me do. Kasiebo a compreko. Teja sister drum na shebe dwadi no. Ja Kennedy ohina Japan. Won so nsem odinam eno no abusiafo. Abusiafo ma yenkwa yanimu na wo kire wadwen 0533898915. Na ukwopiemu ewo Food and Drugs Authority Head of Agro Product and Biosafety Department. Aya Owura Roderick Dade Ajay. Wadi atu dwa ya wo kire mu se emprempre ya kase Food and Drugs Authority for any abrese krodom. Omuntre motoso ntwan ya se bronya ana Easter baba ansa na omabom dawuro. Abo dawuro no gongongon. Sesi amu blow trumpet do pampanam. Amu obi ahunu sa ye pinchan akwa bronya brebu idie. Ani a wo so a eja wo business ne se omo kra ne omafra brochire dia ba. Abaton ye nto su tintimanto stinapa ede be ndie be edidi bronya wo so dwa sore. Na importers ni bebre wono mu apapa kira. Ha enioma papa de omunkra bi mada enioma fu ya udi a uyambe so mu aka dre eno no mokra ba enioma udi a emboa ma ka ne se wapomu densam wo enyina ye na bebrenu a fa no akraba anu nti wo mo boga na fu enyina da kwakose okwa akoto ade se yaduane se yade ben hweyie papa sabre we de ya Antonio mabasa basa na Owura Roderick eto ne nsam so en wo ba mane achem se emprempre wo mo ka che Ghana fo nye tintimantosu ene enduane a won chance mu nkwan ro mo ka empo atosode o kwa akwoto afi wani se han na hwe se ade na wo to no eye papa cassava bunch plantain bode yam bayere ane de keka ho ni nyina wo kwa akwoto a fi wani se ya hunu baabi kura wo to ade na fire seripa no a wo to bayere bode banche ane atosode na fire wo hu hye da nim no a ento to obi a unim no ya bibi ni abani bomu abetimi akwa ne ho
akwa bu sanse unia na no mbeto we die jajaja miyam nyasam ketwa ana de be na bibimpu ni ya tresi akwa akodoa no anu nti osre Ghana fo papa se emprempren enkofo tonton nioma enya papa na Food and Drugs Authority France what yom ho agum ewurebro man Ghana ni ncho ene ni ntwa asam ho enkofo akrakra nioma ba wo mo ton empo mo tonton bodwa wobo mo eye kropo ahudro enketwa edwa ahudro mo nyada womani etwa kurukuru hwa wamo ehwe omudwu madiem sene be ya omonton nioma enya papa magana fo sanse yakoba pomuden ye de nam se ukodi bibi sei na de twe owuo 6 feet yapa bronya mre mu aya na nkrofo pi eje se bi omo betimi abone fast. Food and Drugs Authority there ye wo hoda ye ni Christmas na ye ni Easter ye de na say ye wo ye market surveillance na debia omo kofom omo make sure omo adwuma no ese omo be place to place make sure say ade a wo kwakoto no debia say dwa so to free obi a wonim no say obi a person or yes slim kakre nkrofo pi vegetables but vegetables no koto no wo hefa to ho wo to free obi a no o spray so say ya no or dey buy na because if was a word spray no pesticides and there's make sure so be train maybe sometimes 2 weeks depends on the instructions now what that particular way no yes ya kofa ka kekeni ya dia ba sane mani nyina no yen akwakoto no yen hwe ye misa onipa ko to free no ho no menje say bia because say bia ba yire ana say ye brody asinti ye misa ye bisa yes ye bo ho nkombo ni ehu ba bia ye to free no no sa ye responsibility ni nyina no eda ye ho so to free men kontina gota ho eti eno na ye kasi Christmas ye hwe nipa wotini kan Ghana de semamba ukopiem ewo Food and Drugs Authority a oya head of Agro Product and Biosafety Department for penny pa nye nioma hudra ekwadwa so ne ade nyina say ye bedi ni papa mu one nkofo ha biamba ono na FDA ho ohwe sa nioma ne so owura Roderick Dade Aje na owura Roderick tanso to ane nsam so biem ya ne wo kire mu bo kwakwase sese mfibia ba ya nkofo etwa honten ewon sawam adwagiri empatam ho so nsawam ho nyasam ketwa takite trophy sese hontokwa bapa ya ensawam patam wo moton trophy no ene FDA fo de gbo ani pepa omunya akura mu ti ayiram na ye yankombeti ayiram asha FDA fo ntumam cheso mani abre pa ka kira ban se afa so aka edi a kire Ghana mpanifo so mo nkasa nkire FDA fo na owura chese FDA fo de ne papam no mu po trophy no ekum nipa enipa ewu ya kwaba sa takite oni de ekum nipa trophy no anu ti enya awe ne ho ntoyen afenso nya takite trophy ni nko a enam a srade awom obu anu a wokotwa ba na wo yiyi nam no ase mepede srade awom maame me de nam na nya so chia menwe ti yi dia ayam no kamroka no ha no o kam na o ti fufuo no awurade twa fufuo no ba awurade o de pia so a ede papa srade nam no eni fufuo ntoa o twa obu anu asrade nam na ye na appetite onkonkoto appetite nkoto ho ahwa bia srade nam no twa ni sei na fufuo no wan ni hiri no tongo tumi sade na ya ne de ti wote wonu mo na fu no hyaba na hyaba obeti ni no na just body aju bekum yo aju mama sre ye aju bekum ye ni ti what ase o sikafro dako krana na yesi oda ya wan sore na trophy srade nam na akunu trophy ehun sama na nse bi eba ya dia FDA ye nan esi form say sa trophy no na enye trophy ni pen ye hwe
wo kwa koto waduane asa sradenam ye pesradenam no enye good for you ye fe bibi NCDs non communicable diseases it Christmas bay yi obi ahwe ye ofre ye wo party ne ye si bedidi a okwa aya fa fruits no fa vegetables ni bi yes there was some mono fufuo no na yi friend say enam sradenami ani a wutie ye Ghana de semamba akopie Food and Drugs Authority a FDA fo ho no or head of agro products and biosafety department Ora Roderick Dade Ajay again Ajay frustrating me na me frustrate you asa ngofo bi na me de omudi ya fu ya zigafro de ngofo zigafro bi na me ha isa wo kai na ma nya kwesi so na za bi mu nyina pajum koye na su ye mu na nya gofa eti wo kai ya no sa zigafro de na me ha eti wo kai ya na ma ji kwesi so ene ngofo di yi o se ko hwe mo Say, omni zikafres so zikafre ya no munyina na ya yi ya hu pounds bi omu yi no ofia ene hu dollars bi omu yi no ha ya nyina yi cedis no ti o ka say no se da bi ne gofu de o se ehwe mu kira ba ku bi de o so ba ko je makote so no wa kwa so enye ye mfa dia tia se na so no boteki oja ye no bata kina be expose you na wada hokana na unya sadnam ire sadnam zasumasi akana semi enam a obawe no na nini nam nya sabketo oh sentra oh yesi ja sadnam no ire jare keke we monko naka monko kurupu bubo mu a wo che krama nya dombe no enwana na de bia ya strong enso ya nom kwanu leader no leader no akwaje akwa emfa afro nde bia tem sradana manka bia via na ka o osi ya mo bia di ense bi akuti adim ni wura no no uni ma no afa o sikafre wo fia nya sem ketwa ja abusiafo aya se wachi bi o den sana nam ho chale unya hwe o uchi sikafro o don sabe fa ho kwa jo bra o sa ho be hihye ho hye na fro na ga sa ho hye no fia na nya fia da ya hwe o ma ya so mo ya no mguta fro no na ya ayi no so kan ho okay we on Facebook de be wi sa yi no mo so dia wi tiate Maula juchado insu no asuba konkono ja oba ya no so ye adwuma papa insu de jai no so timi she wa fu kama ona se ado de ka ba ku wo mpeu ana ba ko ndi on ba kilaro kila bobo insu master avia evenya sem na go to apon mayanka ya Kasiebo isu ye den mimi ni mande kuro mimi ni isu bia wa ka wese enso metia menum bi ana mo dia ne dia onum timinum ni bia sinso le gugu ahodo agin ja fesuwa evia me ko na water Better than Panacham. Abusiafo ya tra Kasiebo so akọ yen anim na abusiafo ya rawusemu na yedo ekro no na nyina mu ene se across so asaman kese kwantempon no so enra yante asemde na ya rawusem abusiafo tweme mebo mu enchiremu me ko eye ene time eba center fo aso yaba
time eba center yakase edu omo adanse ade beche ebesa na ache na sa ache biem esanse sakiyan hia wo mu a kasabsab impreduas ye mududu na kasabrei enkaja yakopiem wo eye asamado a enka ya rehosem abra ye brenso ye na time eba center for adarumanti won ma hye aboa manne ya pomdin sam agina brane yade akura hu ya na ne ho popo ya ne ayetan so edi time heba fo achi no esan so mundro mienu om de badwaman so no ye time heba mesha no enu nya bi bubo a wadi wasam amawo yade biara a waye kwankora watini paduani mu a wagya boso no wode time heba time heba mesha bi na bobo na de hya de ma ne mreka kra bi wano a America Trump ana odi be Philippine mu amwanya afa ahudie na yade bi ti se entidi yade malaria ne kora de eye pasho onnom ya na adwane Philippine mu kama fever no so ya yade bi no so na ne de pa na so osuro time heba mesa no kokokokokoko afu anum atu ntimi ne di wode abomade ne pa bi bobo aduane no wo be di asa gintumu adi asa gintumu biem no sa na ebeka to se ho ko hwiegu fudian na musumu nyama ni di woni da moka nipa no no umpa no umpa so donku aya oya wojo wanje ne nyina no aya time heba mixer pebi na bobo na no so emwa afei ya wa time heba mixer ho no de waso won tena se kura ma ya de ne baju ni padua ne mo so kura ansa na wakopa no aduru etua no unya bi bobo a ebwamma eye asra na wo ni padua mu no wo mo eye den mo abi oni padua mu sa mo ye den ade bia no betima gbawura ni padua mu me kira boost system no ama nyoma konkan eto no de unya bobo a covid o yesi ibola na ebo ya de ho ahwan yo ya de awodo bi ba na akoda ne ho na aba sa ya de ni nyina wunsuro sanse ya de se time ba mesa no wodi bia gu ni padua ni mu eti ya de bia bebo ne kala we ama ho so etimi ato kama na mo a awate agu mo so sabre mu a moje mo enje no se bihwe wode ntoma be de owa kuri ne ho butu eja ho buchia ho etuja nanso so still na woda so de no ni tiri wakasa ntrim saa wode no petam ba me shani bi na bobo one touch na into asem fa mawo wada roma aduro yi adu penti no edu dwam a enso to nanso so no one mama bie herbal shop ne pharmacy no wama bomodin agidodo nya gugu wama aso ye mu anya asam ketwa etu boduram Ghana ma fa na hanum ni choni chwa se bibia gbawura bia no herbal shop ne pharmacy shops no boduram a wonsa beka indomienu time eba me shane time eba me shane bi no watima bobbo ama no matimi akonkan na ebia wo so padudo mabusua no modoso wo pese utubi koma abusua ni nyina eno sa no afre 0244 417669 0244 417669 na atimi enso aboawo kanation nso time no time me pa cho krofo bi aba ba frem entisi wa mo ani ana ho a ai wonmo de aso akwa abeda na wa chencha na ahwe ade a wapini ho enti anu ahye ne so de amame afe yetoa Kasiebo no eso Ahenkan na abusuafo ye do ekọ eye akroso asama kese kwantempo no eso na enra yante eye asemde ni nyina ene se ka kwanhia ebi esiye ewa kwantempo eso a enam so ama eye opanyina wono ene ehye toto niema eboa ama South Brem Rural Bank natimi agena na monso eno enkura bata wo achim achiase no me kire South Brem Rural Bank no enkura bata wo achim achiase opanyina wono ene ye manager wo eye owura wo hene ba nana yawo asiedu abusuafo na wono so etisen ano eye ono ankasa ne hyen na ne nyina mu ni se agya wo mo nyonku bi ena onya yie se de nyina ya kan se yie yenkoja no na account ya so na account to mo yesom do dokwa kwabo dom na sabio omunuan ne de hia na wafiri mo no makoboa no amana enso atimi akata nachi kwa
na numu a wo nam okwan so a wodem ekọ no ana de himama sa akwanhia yi ekosiye na otem se owura ohene ba nana yaw asiedu yi eye ono ane hyan a na ja wode ne namfo binom eka ho a wonom etu eye akwan yi ochese akwanhia ne siye no emumiensa a wono nana yaw ohene ba no eka ho ebie wonom nyina timkaja oto anamo ewansie do ewo atoyemu ho sanso enaka eno na ye passenger car ibi ene no ene di ahyiamu eno so nipa miensa timkeja cheso kaboma nipa nsia ana akwanhia esiye ewo akroso asama kese kwantempon no eso no sisiam no kese omo so afiri mu a omo kan tiasfo asase enso ehu na ayare wosem sisiam no kese o kirem se owura ohene ba na yaw asiedu a wono na woye manager de ma South Bemura Bank no a ne kwa batawo achemache ase no na mu no akwa odan aban yare sabia ampeyfo so ehwe atoto nneoma na ensem no ye pesa ke toato ahoma na yensa eka credit officer wo South Bemura Bank nkwa batawo eye achemache ase owura bright kwasi nyako jam nanka ja wono akasa no ensem no sade tie na odinani edi akire nanka wodimu amane bono enyina dia ababedan sanse yedika teteye woni mframa mu se nipa nwotwe ana afiri mo sisia no yamane boni a wono so de amane bono ebre ye kire mu se eye enipa ensia afenanka ahwe wonom so ma prepare no babi o makwa akodie ani mu nchechire mu ni nyina no nanka ni nyina no etofa bomu no ewo opanyine a yehwe ni musianke ensa betimi aka no so nanka ono etimi aboa ye nanso no ye toato ahoma na me se entimi enso so ensisi so mayen anuma tuntum bia babesi so kwankwa adobi no no me hu bi chaache a wabohua atima besi ahoma no so saa no entimi ntutom ti we no ye behwe na ye de ani adi achi na Yakopon ya adoma wo kya no pa bosu Akan Kasiebo mu no ya hwe na yetimi so de mu nkyiremu no de amount this report ye nya no enya nipa nwotwe mom nipa ensia esan a na ohene ba na yaw asiedu a no eye manager de South Bemura Bank no esan na ono no eka no eye ono ankasa ne dia no chese nipa miensa a ono senkani no eye nana eye ohene ba no ono ka hu bi ena omufiri mu nipa miensa ena passenger car no so ani di ahyiamu no so nipa miensa enso so efiri mu to ka bo mana ye nipa nsia said na mamfo keka se nipa nwotwe no wo chese nya sa na tientike kwa homa no so a na agya ke hu said ensem na nkasa tie but ya try afam die emsi ahoma no ntimi tutom a ye behwe ne ya toa so abusua yenkwa ya nimu na electoral commission titina ni mami Jen Mensa epo boso minimu afie we ya mu eno wode betu dwasa nyame ya domo a Tuesday ebenanda December boso nda tosudu nkron afie we mu no district assembly elections bekoso assemblyman for ne womo keke ka ho ewo electoral areas mu no omabato no ebekoso no nam so emodi tudwa kire se electoral areas ba akoma mpim sia ha mienu edioso mienu mu ene bekoso 6272 electoral areas ene bekoso manga na mu Nkranza North ne South de nka ho ewabunu mantemu bunu East region wamu de yayi wo mafrim ti uyi sa Nkranza North and South ni frimu a district ahudro wo krom anyina da yade se eye assemblyman fo abato no ebeba so nam so Ahenkan Kasiebo ama ne bofo ema mienu nana ya kumi wa ene nana akua de party wom hugum ekwa chimesem electoral area ene adehye binum kokasa se emprempre din na abane doso mo pese omo ejina assembly member no omo doso pacha awuku akwa madam gifty asiedu ene he for the ebo a wo nyina ejina se omunya assembly member kuombedi ewa mpatamoti hwan na moto edi amano na abusua nkwam na yenkwam na tietie mu no owura Charles awuku akwa no ena asamanfo yada ne pa yentie tene koi
So young boy and I feel any break Krunum Puntu, this will be Jana, Obayade, on Winnia, Miranka Mepe, or boy and so Bren Wasi. Bepeseka you to Niniba, I friend Chaseku, and Penfubia Bedia Swa, you to Yan for Subia. About to Chaseku, Metro Machasina, or no youth. A Pesachas Ukuniba was on no youth, and to no bar, Yaju Initia. A same, a voter master woman, settlements be brave, Yamushi, by the same say you to me, standing or say to man. The same Makum Fitadia, say vote my chas. Also, I could swim with the youth in the Brewa. Mimi Susi and answer and Chasekuno, Ombra no obedience. Young Onosono, Yantra, and some crew is when you're West Debia, Breo, how what it say, I FM, Yamba, the meeting can say, we bow Babe, Obia, Bedio, Bacanio Po, Obetmaka say, Chloe, or the Becose, we made a minimum saying, Yamina day, a scene to Sacolano, Sono, Ebia, Bibinia, Mosman, the young four door, young Fantine, a Chebi Crana, on no Baba, you to Nema, a Samumine, your tumpon. A coming commodity tradia, Akan Abemuan, Charles, a Wuku, and your type, being a better catcherano, on your debate Matiano, a more on the Mummy and Pennyful, on bet me away, to be here, it's been cancerable. Charles a Wuku, any general pa, no show. Into your also a type, to say when Tinia, I be me. Way. I went to be a Wugomiano. Oh, you're more type when Tiana boys, a back a natural. Gas, ya back a coward auntie, and also your pa. And ya would hear ye, Adesia, a war at Chimesum. T. One would actually say, Rachas a Wuku, or your boys in Tino. Bibia Nina Casa Ura Chase. Chase Fabenkum na Chase Swabefa writer, and you to me, a bona pempem said, Ta, unia fa left near uncle, obeti sans or your boys. And Pennyfondia, oh, yeah, then quack a chance. To your bet, Yaman, who met me out what? And no Quabu Abamse, Tamas, who's having your back out. Who met me out, yes, 7 hours back, who bet you a one dear. Nina Befru, where the boys was a comes to make a beatro. Then also, you must start taking it. Yate. Na, I was your former young fa adventure number. Facebook na mwenjani mukata na so. Eni anya sam keto amanfo aso agumpa. Yesu ebenya braken kan dia mamu. Mo ho do no ya ade asom yebo. Comment sample to die ni o. O tem say do me kwabrenya na mebutuo. Na mom it is possible for Dr. Baumia to break the 8 for MPP. Bam, eno ade abayate. Wose yanchia onimanyamfo ni noi. Emano incoming MP. Kole kote yate ya chane edna ma kama. Sanso so ena ya empress ni o. Wonu de nani ni suo wa no si oh Awurade unyemobo nipa ye gedian. Ya gedian. Oh. Wose na wura ho ewa ye akwanhia no esiye. Ewo eye across so asamankesi kwantempon no eso no. Wose na wura ho pa. Ana wonso de ne de aba. Enu achi ankoma foster de ne de atumofo ase ayire bi ena obutuo. Achimansa mansini mu no ochem se Owura Ernest Kwasi Ado. Wo mo hwe nanim se ayensu ano. Na ahye badwafia kunya no. Ombe tabiri de ama no. Yate owie no ochem se bok money so achiasefo anya krado. Ono an MPP fo so de ne ba. Yate owie na wo kire se ensesaye ene nkoso ebeba Ghana ma nyoma timi akonkan kama osini nyaane se wose yesese yesuban yesi yesuban na no ano de yehwe nyina nsa beka ankoma de a wode aba no Master Planner Junior Kentampo BMW me personal advisor and me personal doctor so no aha na so de ya ne ya rehosam ne se BMW di nkunimu won hwehwe me nya amamre eye me nwanwa pa wose MPP ewo niema bebrem betime agina so e de aye campaign afempino ene aduonu enan afenso oma ye niema bebre na maya mama Ghana fue bebre ne ya mama afimu enti mo hwe so nto aba ma ye ne ene ode aba yate bebre ne waya ma Ghana fo matia owie no se NDC fo de mamu ntu sa na mo no kra o